Kiembote kokanda dia kujene Kongo. Ndio yo ipange no toine Kongo. Kuluna tinange nsamu. Unu diaka ngizidi. Lulenguka apangiza ama unu munandinga pate impopela. Yedingala yekiputupe. Lubalula kunga mukono. Apangiza ama lukikotisa munakula dieto. Ana ne Kongo. A-N-A space N-E space Congo K-O-N-G-O Kongo de totila. Apangiza ama ndioyo imutu kulula tinange nsamu. Imono ndioyo toine Kongo. Ebandika Kiembote kokanda dia ukulu. Tuka France, Canada, Hollanda, Alemania, mwakululuni nanga Kiembote kieno. Pembele kosi. Kosi, mwana kosi. Tekelo kosi. Tuvulu kosi. Pangyama King Vako kuna France. De Paskondinga kuna France. Leki ama yutuka yani ani kule mapasi. Bonakanga. Dio ikanda. Pangyama Nzoluvonda, Leonardo Nzoluvonda ya ilumbu kuna poeti noir kenyi nanga. Katwa dila ewivu ye nkwati asidi mwamba mukati. Kakumbo okela ndio namona yakala kingumba kembi. Mudia kenyi nange wivu ye mwamba ye nkwati ye mwamba. Ye luku. Katoko panika kokansi, muloko tabokla bo mutamutu mumona kenyi nange mawete mapata. Pangyama Nzoluvonda. Manu Masivi, Ngombo Masivi, Pangyama Pastor Simba, Oncle Bernardo Bilageneko, Juna Ngwama Kazi. Mama Chantal, Mama Leki Chantal, na Papa Leki Jean, au kuheiza vzinglange yao, ilu Bilageneko. Wana Mama Leki na ngai na mobile na ye. Nene Kanka le champion enjona dia Leki kwa kulonza kazingi la. Domingo Jivetokele na Belgique. Pangyama onketo sotu kwa kuzulo sotoka okonde zina. Dorsi Kiembote kiaku. Bila keneko. Kwetela jotamba. Pangyama onketo manzambi kwetela jotamba. Ya ilumbu mugoli nange etangu kwithaze. Mubonde nange yatu kwithaze. Esiki kamantambo muwiliwe. Kuna São Paulo esiki kamantambo. Yeka ina monika kama wete. Kasi. Tope. Kadi ambuko. Monope. Umvimba kwa mangina. Kanifuako. Manu, George Sandi kuna Belgique. Manu, ngetwa boki la Bonleki Kimambo. Utagwaka nako. Manu, Zakaria Mayala. Tumkona yudeni nanga. Bonleki Kimambo kutogwaka nako. Embuta mafimbi kwa mangina. Umoyo kwa mangina nanga kansi. Dia mzoli tele yatu. Ya ingonda ye Julio. Sito kala lukutakano lueto. Monitu bangi langa lukutakano dia 30. Le 30 juillet oyo. Ezali date ya réunion. Poli msangana verifier ngo bien. Pona sa lererte na lingite na mangambu. Bandeko. Munoko zanga kalibakute.
Donc justement na kanisi ke non ezali le 29 juillet to sala ka ba réunion na biso toujours dans Brixton to na salle to zoka wana oyo gouvernement pesa ka biso na council ya Lambeth na mois oyo ekozala le 29 juillet na ba conteneur wana ya Brixton sima station ya Brixton o koti na si na kati ya Zandu o tuni kaka Brixton Recreation Center etalani na Brixton Recreation Center omona ba conteneur ezawa na oyo ba ndele ba sali mikolo ba bakene ko se divertir iska ba mela ka ba kuna kati na salle ba pesa ka biso pona ba réunion le 29 juillet oyo de 17h à 20h sur na 3h de temps ba réunion biso ba réunion na biso ezalaka toujours et kufate tozalaka toujours na ba réunion na biso donc ndeko nyonso oyo amonike azali nkongo ya Angola tokutana kuna une fois na chaque samedi ya suka ya mois réunion ya mois oyo ya juillet kozala le 29 de 17h à 20h oyo ko conduire na sima kuna ba parking ezala kuna à partir de 17h ti d'ailleurs na sima kuna samedi la free à part na pene na biso wana kuma à partir de 17h mais soko chema mke kuna obeti mama kolo 5-3 minutes kuna ezala ngo samedi la free donc ba parking ezala kuna ebele oya no peu avant au parquet car au seulement fi 5 minutes makolo tina salle donc il y a préparé réunion au cas où camion au kenayo donc yango kaka ndele kamana bandela bino bande kona ngai pangyama José Wanduka kuna France pangyama omoyo kwa mangina kina ufuako nzevo atu mukona ivuri na mutamutu kutoa kwa kana ko mama mimi chamindele pange monketo kimbote kyako mama tafika kibila keneko Manu Costa Lukombo kuna Canada embuta kimbote kyako Panyama Gisele kuna Pointe Noire kibila keneko ibene kimbote Panyama monketo Berta panyama nzolu vona pila kene zina kineja ke tango gena babe ikhumbu kadiambuka kansi panyama nzolu vonda obanika kembote kwa pangizama ze yaketo awole ngatu mokena ewa ezozo pangize yaketo tokudikila atokulambila etsawu atokubandika etsawu atokulambile ewandu ye chaki wokwangula ye bimbidi nga iluku kuna twa dile twa mwene mawete twa dinda menevumu twa dila ensoko di kondo kuna diu nange mwengeleka didi embika asidi mbonde mukati engenzolu vonde ngeye kadi ambuko mubutu kapusitu mokena uko ndati ni yuma twa di koko mbikumbaka kamba ngina apangizama dia munzoli kulutela idia dia bandeko ya France ya Allemagne oyo bazalaka mingi intéressé na ba réunion na biso ezali ba réunion na biso eko kufaka jamais donc toyebi ke mitema mabe ezalaka partout menga ba étape wana ya bato mitema mabe sina leka yango déjà ba étape oyo ya ko silika susu na bato nazala ngo sute nakoma kotala mingi misala ndenge na lobaka bo ngangu tulu mutulu bo ngangu tulu engeye na wanu ka ye nzala zengo emonodiaka ngene nzala zengo engeye nakala ntimambi emonodiaka ndina biluka kwa makitu kidi ntimambi enge nakala ekindoki emonodiaka ndina kitu kwa mangeli babe ngeli putule kindoki emonodiaka kitu kidi kwa mendoki kansi salutwa banga saludi kanda pangizama tokala pakimusi modi mika mimbwa toza yaziana tuna salisani
to salaziana tuna bandike emoko kwa pangi zetu to zayaziana tuna zayaziana ngima vimpi to zaya lusasu lo ana yetu diambo na dibwa to kalabaki mosi ambutabo endo kinaka die mutu fata dia okulu di italeli kiadi etu banza ngabo nakale kindo kina die mutu abamba nene bwa endo naseka pangi mambi ko pakupangi ali kasi edio diambo kadia oko enge na die mutu na bangi mambi ko mutu fiti monabo fata dia okulu di italeli kiadi okulu afuende ba musikuma abidi si mutu afuti kale kiadi kanda kadi muanga nako kasi nata changu yani bambulangi kanda nate changu nata changu zembi uzikulu kambi mambu maluvu enge nakonda mbaki silu yivisa nakonde ngangu kote mujojo kulide kizowa fiti monabo pangi yako unkituele sembeni na kitula pangi yako embeni kanda sidi muangana baba vovo mubaba lunange eluvamba no muna kanda dieno fiti monabo kanda difata kene eluvamba no Luizi di muna kanda emono longi bandi kanga ko kanda nalumbona bu mbeni wizi di munafuruki yeno lutwa vuandile yeno enjo na mbeni lunkatula lunkambi bo enge kwa kutambi kusedi akako katumondi diakako fete kala mutu osikele kuma kanda dieto kanda die kosi yengo vo mutu ina ngengeye kulendi kamba kupangia ko ekwa kugimoni diakako kuna tokoko kuna mutu ko mvumbi kwa ko ina endo na winanga vo mutu osikila mutu kibeni vo toko di kele kapo mwana kosi kafite kala visa di kambi mutu bo ngeye kune mbaki siluko engindu zako zembi kanda zole bambule kwako katumondi diakako kadi songele kubo lo manga ndio na mutu kasi munakula kezi diakako kasi lule na mona na kwenu na umoni munzila umbene kimbuti naka kale intimambi yani sidi eketo inganji kadi yambukwaniko kasi munakula jeni luto bwani la luto tungila kasidi akatabiko vanava tungilo wanginzo afiti kale nzola na lukonde nzole bobo kalutunga endio nakamona akobo vomutunga yeni nangenzo lufiti kale yuma ifuana endio nakatwa monako lunkatula na lunlonga bo fiti kale maza katuli konda ntotoko fiti kale atu banka katwa bisa ko endio na mutu lunkatula eno lusalo lutungenzo elu kitunga mintu tuka monabo edio diambu kikili dio baku sako eno pe akamba nge mambo mutu na keze kukambi diambu bo diambu ngwidi bo yengindu lufite kalangi mbaki silu digwe mutu mutu naka wandu ke keto bo ntimambi ngediaka na konde mbaki silu kotere buidi muna ulu kotere muna ngindu zekizoa kasi diambu ngividi funi kamba muna nzaya mvimba bo kula dieto kalifuako kula tulina ngadiabo ana ne Kongo kalifuako mbote kutumone kitu ikambe mutu enge kwa kutambi kusidi akako kasi bo ngendo lulanga zawo de bondo bo kalifuako andiko ezo zongindu lukatula idine lukembe bo
na wanu ka nzala zengo engeye mono diaga nzala zengo ngina ngazao engangu tulu mutulu maukul bangi mambi wanu ka engangu ekuma muna kula tutwa bangi yeto ngangu tutwa simuntuwa ka tutwa zina ko tutwa sengolo kasi ngangu tutwa simuntuwa apangizama ediambude mfunu nzole kambe unu kuna kanda dieto kuna kitsasa mubonda inange yatu ya ilumbu muteka inange nitu endiaminitu teka entima teka mayenu maketo teka enzunupe di gwila ngetsudi doke zenga tekoka waka tutwa zako nzimbo twa baba kidiamba bwidi mfu ezo nzimbu na bonde mutu afudi katire yoyima munitu na mpani kinzimbu ili kungwani mubadi mkuna laki keni nanga mnua keni nanga nzimbu emalafu mkuna losu keni nanga nzimbu embazi wili bonde diaka unka ewa tuto bange mo mambi na banga mo kuna pata diao na nkanga nakafute nzimbu nakabaika nakatina kwikatini na kuna zombo mbamu kidi nkunga mosidi kala bobe gimbile kaka mo ketu ngwaki konga kuna geni na angabo katuma bunda fumunzambi kambabile fulu kimbote kaka mo ketu tutuki bwaki nengu muka koi kwenda kuna yana tutuki bwaki nengu muka koi kwenda wao tutukitwa bwa kuna kitsasi kitwa nengu muka kuitwa kwenda kuna zongo apangizama ezombo kafuluke lozo la tuviko vata dieto emono mwana nzombo ngini nange mono ifuanga tsoniko emuno kakamo uyagarabo kimena kulusaloko yayi intoto tulusisi deno katuweko bonto tutekukele ezombo kaditeko kako vamos lutar para defender aquela terra. E essa terra é Angola. Se haverá traidores que vão vender Angola, que façam. Mas nós, Bakongo, aprendemos a defender a terra, porque não temos nada na vida. A única coisa que nós temos é o reino do Congo, as nossas terras que nos deixaram. Seja for os crioulos, os portugueses, os mulatos portugueses, os congoleses, os zambianos, não sei como dizer, catanguês, desculpa, queria dizer. Angola, se for virar isso, aceitaremos virar Angola, que todo mundo ficasse embaixo, a terra por cima. Que ninguém ficasse naquela terra. Mas perder Angola, não o faremos. Chegaremos um dia, os que são do norte serão unidos e segurar as armas para tirar aquela parte. Virá um dia. Se o governo de Angola continuar com aquilo que estão a fazer, não esqueça isso. Povo angolano, no Congo hoje, táxi, se você entrar no táxi,
estiver sozinho ou sozinha, é capaz de não chegar em casa. O que está acontecendo no Congo hoje já acontecia em Angola. Mas como o governo angolano estava envolvido nisso, era um círculo das pessoas, então isso não saía. Os mais fortes tapavam tudo o que acontecia. E hoje no Congo virou tipo brincadeira. Em Kinshasa podem morrer 20 pessoas por dia. Vocês acordam de manhã, encontram um corpo aí, outro. Tiraram o sexo, tiraram xuxas, tiraram intestinos, tiraram a língua, a garganta, o nariz cortado. O corpo está aí. O que? Indianos que estão no Congo a comprar esses corpos, a comprar sangue para levar na Europa. Está a dar muito dinheiro. E essa gente que estão a fazer isso, estão a ser vistos. Um pobre, de repente, é rico. Ele é a gastar, a comprar bebida, muita comida para as pessoas, ele que não faz nada. Mas a gastar dinheiro. Afinal, são eles que estão a matar. E muitos ficaram presos. O que está a acontecer? Ficam presos, passam na televisão, uma semana, 2 semanas depois, estão em fuga. E quando fogem, porque é circuito como membro do governo, vão para onde? Estão a entrar em Angola. Toda aquela bandidagem que estava a acontecer em Angola, roubos nos bancos, mal armadas, muitos eram congoleses. E saíram do Congo a pensar que angolanos somos tapados. Passou na TPA, vou-vos mostrar os mais perigosos, estiveram em Angola a cometer crime. Um momento só. O povo angolano, por exemplo, prenderam criminosos, foram mostrados na televisão, estão a ser levados na prisão, de repente, no autocarro, dentro do autocarro, não há segurança, não há polícia, são os prisioneiros que estão levados na prisão e vão partir o vidro, eles assaltar. Vou-vos mostrar isso. E são pessoas perigosas. Vamos lá ver. E cometeram um crime a ser levado na prisão ou lhe assaltar. Imagina. Viram? Assaltar, a fugir. E essas pessoas vão onde? Todos ao caminho de Angola. Todos ao caminho de Angola. É triste, mas o que é que vamos dizer? Agora, o governo que está lá em Angola são congoleses. Também que vieram à procura. E que tem plano. O plano deles é ocupar Angola. Fazer filhos, os filhos ocupar Angola. E com o tempo, exterminar com o verdadeiro povo angolano. E daí, vão dividir. Norte, você vai ficar com americanos. Outro vai ficar com inglês, onde tem diamante. Onde há peixe, vai ficar com português. Para começar a fazer bagalhão, nós não soubemos. Mas vimos isso no Sudão. Acabou de Sudão. Tomou Niango.
bazo kabula Congo tozo yoka bandeko na sina loba Angola nanu ezala dirigé par un Congolais, par un vrai Angolais. Donc Agostino Neto asaki na étranger capverdien des parents burkinabé de Santos auti na Santomé Lorenzo azana e Katangé batu wana basali ko collaborer na ba mindele comme plan ya portugais ezalaki déjà basalaki 500 ans en Angola bakanisaki nini keno bako gouverner et Angola kuma parti na bango daye tango batongi wambu babengaki yango Nova Lisboa parce que bakanisaki nini keno bako annexer ko mixer en Afrique mais ezala parti ya Portugal beko kamo keno bakongo moko babimi bali ko bungisa bango tipo to pesa bango indépendance mais camouflé to na ko jouer bango to ziba Cap-Verdien ba Cap-Verdien ba ziba Guinéen ba lusophone wana ba tibango ba travailler na bangolais na ba métier ba pesa ki pouvoir et ba uti na Cap-Verdien ba pe Santomé ba pe na congolais sikolo ko bazali ba noir bazo kotisa ba noir na ba nilotique bazo kota na Congo na Angola. Alors pour yebi ke ba congolais ba malfaiteur déjà parce que tebi bango ba oyo bazo bota bana bazo yebisa bango ke moni ba Congo wana ba lingala il faut bino po mita bango ba congolais bino bokoma bangolais. Alors la Swahili pe ezali kati na bango bazo kotsa siko ba nilotique wana bana ko bota na bango po ba créer race moko boye comme ça bana ko exterminer ba vrai angolais. Alors ba oyo baza pena courage ba ko loba ba ko se défendre c'est mingi ba ki Congo mais ba oyo pe ba portugais ce ba yebi vérité baza makasi na ko sima munduki wana to yebi yango mais il faut na ko éveiller bango. Et ce que moi temps parce que parce que moi retard moko boye il y a confiance il y a vie andeko c'est le moment de faire la mission au moins mutu moko boye lingala musala sala yiba na kate azana mambongo yipsa gouvernement ngo il faut ko kanga bango so yiko boma faut ko boma bango. Il faut que défendre ma belle na yo, que défendre patrie na yo. Na yebi ke bako comprendre ngo mabe, menga na za angolais. Na défendaka Angola, na défendaka patrie nanga. Donc amitié nanga ezalaka limité za na limite moko boye. Tant que c'est vrai amour, ozo nga ndeko to komba ndeko. Soko BBC oui écouter vie na mabele na ngana peuple na ngai fona boma yo na ko pesa sur explication parce que quand on a fona défendre patrie na défendre mabele donc li kambo oyo ki Rwandais ndenge na Congo na ngai ko salema te donc ndenge so bango boye moto nyonso oyo avanda kana ngai il faut ayeba ke tango zo ko approcher nga faire la vraie amour zana mboka mopaya tokumba ndeko soko moni ki ndeko wana yango te ozana ngo posa créer monde na yo na bato na yo po ngai na ko approcher yo jamais aussi le temps ko mona nga amour te pa na yo na ko approcher yo jamais soki na moni moi amour mais na se tromper mais soki na découvrir ko mona nga na longwe doucement na continuer nzela mususu. Donc ba oyo nyeso tout ko kanga soki pe yo posana yo angolais osana yo ko trahir ko tika no peuple akufaka na ye pona trahison oko leka na champ de tir. Donc tina ko sambisa yo ezate na yo mwana mboka na ba yo bozaki en collaboration bino nyeso tout foko boma bino. Donc après ko sambisa kaka makamute ko botana na chambre te bokemba na moko na champ de tir rajada todush fuboleka na bendi bino matoi
ba mona ka bino bazoba mais bola kisa mayele na bino na ko boma que non biso zoba mais ko na kangi yo to mayele faut ça exécuter mbala moko ko boma bango au suspecter mutu il faut ko informer mbila ba récupérer au monique o batu moko boye basala ki crime il faut ko zonga na ndako wana bavandaka bango nyonso bokanga kite tango bazali mapaya ko récupérer bango surtout ko exécuter il suffit que no ye azaka na ndako wana abomaka to ba mbongo donc tango ba mbongo ya na ndako ba liaka yango ba yebi pe mbongo ne utaka donc ba ol ba kanga kite ba tiena ndako mais pona mbongo bango bokanga ki bokoya bango to ko récupérer bango to ko kenza bango wale ko leka bango bala moko et ça la sans pitié pona ko défendre ma belé na biso yibaka ke soki yo o sali erreur kola bango baza ko luka yo ko sali bembe parce que bango intérêt na bango zali bazo mbongo bakende ko bonga na bamboka na bango or que yo il faut défendre ya yo mboka au protéger ya yo peuple alors tango muto akoteli yo ekomi bitumba guerre or que na guerre amitié ça la raté bokende ke po boma po bino bo conquérir ou bien baboma bino bango ba conquérir ya wana tina ya guerre bandeko bobosa na yango te makambo eza na Congo Kinshasa to na Congo Brazzaville esukela kuna o eza na Cameroun esukela kuna soki bo monika ke no mutu na o Camerounais o Congolais o soki kolo kingandi soki mbila mi communauté eza na arme na ndako bima fongola foko beta masasi bakufa bongo splendide no to moni bango bato kata nzoto bato sala boy lokeza na mboka na ngaba tana bapaya na bomi bango parce que bino bozo umela bandeko to défendre patrie to défendre ngolo na biso biso sana besoin ya peuple na biso to na bomoi to sana besoin peuple teke no bato moko baye baya ko boma bato na mboka na biso bavanda na bamboka na bango babomana bateka banzoto na bamboka na bango na bamboka na biso ezali inacceptable na programme koya na kotiela bino ba video ebele potala ndenge ezali kosalema na bamboka mosusu c'est triste bandeko na suki awa na pesi mbote na bana ni Kongo nyonso ate a próxima ciao ciao